Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakerdob yeng jongpi. Ke Executive Committee jangka Khasi Hills Autonomous District Council hadim ke yang bisha badan buram ke Supreme Court kala IST order persya ye ke order bela penmi de ke High Court ban slot ye ke bor jangka District Council Court minta kala High Court syaka bentik jingkhang kalau ke jing penbet yo put usam hapadeng ke jela Meghalaya bat Assam. Habakaran bekela pathai ku bor ba pensykan NCM ubdeu Deputy Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council uluang bah usnam ara cara polai ke yang bishar High Court kala penmi ye ke order ban penduk borno ke District Council Court bat hau ni usnam dan syu ki criminal and civil case bawan hapok ke District Council Court. Hak jingya tre beklam sange jingin nong sat an gila ujor cha Supreme Court bat dei hak artrik mentau benai nopra gila rai ban IST order persya ek order jangka High Court limba ke paragraf lai husa bat lai hopra. Halo ke jingla jangka Supreme Court halo ke ni ba pensykan NCM lapen pau ba ke Executive Committee kali ban pet banyak bah bat ru ban yamir jingmut bagi ru sat an banyak syakmat ban ujor cha Supreme Court halo ke jingya ka japut bat ke jela Assam. Ba ku babitip aka jingi dei bat ki District Council Court ki jongi khamta mahadin ba ki babun ki criminal cases civil cases la file bi direct hagi District Session Court kane kalong hadin ba nakaleng ka division bench kapin mi ya ko order kabai dei bat jing bom don board shoot jongi District Council Court ki jongi ya kandiat bakin shy ngan su brief kandiat na basdang bat hadu baka Supreme Court leng baka order jongka aka bakal asteno ya ka order jonga division bench ka bay de bat ka paragraph lai pustaw bat lai pra kandiat ngat bikan mau ba kanjiri bat ka yes jong komarchan ka baw file hapo District Session Court Riboy District nong po. Bat la konbik ya udah ka Riboy District Court. Nakaleng jong di perlok appeal siya ka High Court. Banong ba karay jong ka District Session Court nong po. Kamdon validity na marba kadibanday hapo ka District Council Court. But ikan mau bahalor kani nakaliang kasolkar bat governor tak penmiru ikan notification ban ong ba di District Session Court kintai kam habaro ki cases ban ong ru ba haka notification jongki ban ong ru ba di District Council Court kinang beteng Tenrei ka High Court haka division bench isim ya ka kabulang baka tu kan notification ban ong ba kai ka balik ka District Council bagai balik ka District Court kabyang bat gibabun ki cases naru usne marja pulai kim poi shu shingi de halor kani nga fai piken mau ba haka rai jong ka Meghalaya High Court ka ba khan nyum tari benai ba February ajar pulai ka ba ki kren shai haka paragraph ko balai pusau jong ka order ruling jong ki ban ong ba baro artli ki notification ka ba shputri benai ba khat ar ba ajar khat san bar ka balai tari jong benai ba san ajar khat pra bat la ong ba ini ki notification kimla bantri kamshu kenrei dakarai jong ka division bench house nem arja apply lapen kut no ya kajing bakanya kajing ai bor kamtri kamshu mashu bantri kam ndei tangkata haka order jong ka division bench ila ongru ba haka paragraph wala apply pupra bahkan yang ka Meghalaya judicial service rule arhajan riu Kabamot ki District Council Court ki mar kamshu
Haka jadi berki cases lah di among tribal, ne tribal against non tribal. Mana yang among tribals. Tribal against non tribal kapan decision ko. But lang bang kini paragraph artli ka penduk borlut ya ka district councils. But kibabun ki cases ki manshu syangi. Basusi kalong nadu usne marjar ar pulai. Mdon criminal cases syu ba file po district council ko. Nakadaw ka judgment order arjar pulai. Kablapan kut no yakitu ki notification ru banai bor aga district council court. But kambong ka basuk yang ka isi namar saus pa san pusngi nadu ba mi ka division ben judgment kamlong ka basuk yang ban shim ya kalat kalenti kumnu ban lech supreme court ban convince ka supreme court bahkan kondon ban sngap yang kawairo na fai pisu tu hi bahkan jing syau agree parti di ban lech supreme court andre ngiru ngisha ngilong agree lang nama balak tak no yang yaki artli ki yaki board juga di Supreme Court cumi. But diskutan apa ka Supreme Court halor kan ni kala simkia diskutan apa nakaliang ki special counsel ki jungi ya astan legal advisor jungi ho iba hamar pansyong ngina atristom ban bansa katu kat nesni ha Delhi ban ya konsol bat u hanser ya badi u Supreme Court lawyer jungi bat da kajing sim kia jongki advocates ki jungi rengkat bat u hanser ya badi u Supreme Court lawyer jungi hak artri jong mentau benai bencisni hakini iski ilayo ya karai kaba hakajinya dei bakanika kis jong komersial katkum ka division ben ka barai arjar pulai kamut ban stelut ya ka order berokoi tangi ka paragraf lai pusau bat lai rajong ka order lastino kabamut itu ki notification jong gubernur mensua aja ka sampai aja ka praki imbiang kabumut long ba dang beteng ya kajing pandil yaki criminal cases ka mekle judicial rules arja rendu ban apply yang ni kata kam arais ngidang continue biang banyak syakamat da kajing stay ya ka paragraf ai pusau pat ya kanika lai pu paragraf hangning isu thu syai ba ka Supreme Court ka burom ya ka ikhtiar jung ka district council paragraph 4/5 ban beteng ya kajing trikam jung ka akajing ide bakani nginang haban pe benya habaro gilang ban yoi banang ni syakmat ban kamshu bandari far naga por jaga por dagi district Supreme Court syangi dei ban file be direct kami ngin sa pakar ki ai ki ways and means jung Namar pun sih ngadu mentah. Habagi file ki file apa district session court among tribal. Kiri farma ki shingi. Tene ngina persal ki ki ways and means jungi. Kumno bangin ya syakmat. Hakaji ngedai bat ki trial yang bagi bill police paper production stage. Bahkan one bit direct shingi. Bahkan nom dua away karai jungi. Tingas ngo bandong bahkan ni kadong historic ketika landmark judgment juga Supreme Court nakabanta ka interest jungi narapitip ha bangi uphasi yong idon artli ki eke ka sinshar bar ka bishar ngimkwa ban sorondar ya ka baro artli ya ka sinshar bar ka bishar haba frame ya ka sikshidil kumjuru katkum ka katkum ka annex agreement succession ngikan syai ba wat ya ka bisharu ai syangi na mangitip ha mangi
Haka jingi dia pergi tribal ki jongi. Bala besu ya ka haka sik sitel. Gopinat bodoloi bat kiwi badan haka assembly debate. Ban penne ya kan ka ikhtiar dungi haka bede ba kebishar. Berhaduk mentang yang sutunat ba kebishar ka hap haka pun usam jongi. Nakaliang jongi ka executive committee barok ko wei. Isukuban sibun bang yo ya kan ka stay order. Henry sakhendiat ikut jongi la di ban khang kerdiap no. Namangin mak ban support syu yaki manpower ki jongi hakut. Ada ngim don bun ki kisis bandil. Iba bun ki magistrate jongi kala no amnsim. I ka judiciary jongi kala no amnsim. Trikane ngas ngoban ong ba kalau kawi ka dauba ban ai mensim ngi ba ka bishar dari ban long ka jongi. Paki kes baro among tribal. Idi ban don syangi. It is high time na kabenta jungi nga i kumpa. Wuru wer. Bikin mau mensyua. Habami ka order persya ikiran basno. Yang beriu kari kasi mi dagilap. Tiak ngilik sa Supreme Court. Nyo ay kasti order. Kabamut ka district council kadai ka atyar ba kasti ba. Na kabenta jungi. Haka jinga day ban protect ya karat jungi. It is high time nga iya hajing pe jungi lang baro. Bala don kam ban kampai ha judiciary. Nama hajing pe junga. Jinga ki jungi baro kata hagi ba wi benta. Ngamong don kam jinga ki. Ndai yang ki legislator. Adon kami ban pai be Supreme Court. Haduk bentang hidangnya jenjar haji ri bat upur usam batka asam. La su thai ban ya kesngau ya ki ai baro. It sim banga anang ya discuss bat ki lawyer ki jungi advocates. It is high time. Ba imat ka babha ya Supreme Court. Ba manu badon evidence ban proof di kejaka jungno. Dengan sengau ba kan ni sisa ka kan pen kendit ya yang ka isi pada kejai benriu hi bala long high time bangin fight legally. Adon kam yang ya ka kompetensi jongi officer, jongi advocates ki jongi EM jongi MBC jongi. Kenang ba? Inuan ra ya ka solution. Namar haka bekut ladangi kerestar kat no hagi pai ba. Ladangi mlong competence hakut kita kilong leno eno. Namar haka bekut jis ngau jonga kolong ba. Pila bankan kat bakran. Tang tiak kawan akut hap stop. Nadam keren ro habon akut isu hek mensim. Naik keren teh. Naik keren. High time nakam tajungi ngisu sunat ba. District council kementangin anang proof syuk nak kapor. Baka don dia ke ikhtiar ke pas kamba. Haman ki cases ki jongi. Ni survive Supreme Court. Kabamut legally we are protected. Kasudon kami yang ikum kinong mi kaman ban skutu. Kay kanya ka succeeded. Ngai nakalenga isi tang kandiat sngi. Kandiat benai. Ngiok ban yo ya kasti order. Ngai hangi bakadon kami yang isi ro ban hamlong aktif. Na kabenta ka interest ka juga. Kita kilong kartu kan ki jing pasat dengan jing di bat kani ka landmark judgment na kabenta jungi ka district councils. Nganong epi ngilale humok ngidon special council jungi bara rangba ngidon ru ki advocates legal astan legal besar kumba hamar barijit dolong so aktif nya discuss kumnu ban discuss ikani nginang ap ya kabuksiar kumnu bakani kan hit ha Supreme Court mengatip bahagi kendiat benai mensyua tadon katuk ani ki hima ibalong agrib ya alecha Supreme Court. Bangal cross check bakani keempat kut ha Supreme Court. Hoi ki pen im ya katuka regional committee ban go ahead ya kejing ribat ka. Negotiate dari keempat kut kanika. Yes. Nginang pait na kanu kelenti bagi di banle. Kasulong gidon kam banle humok baha. Nang ba habang strike kan poi siya. Namarkat kum kajing tip jongi kalong ba. Uput usam jongi ka khasi hills
La Krenshai haka paragraf arpau jong ka siksidel. Pikan mau bah ka Assam Reorganization Act kandai sepan ru kandai ru. Ikidau. Ba haji de wat u put usam jong ka United Khasi jantia diskrim support. Haka reorganization biang North East Reorganization Act 1972 if I'm not wrong. Hang tu keren ba boundary jong kihima kasi. Udah boundary hapdeng ka Meghalaya bat ni. Ka jingkli kalong kihima kasi jongi kedon put hadu hang nukot sela. Hadu Kamrup. Hadu blok tu. Hadu umat. Tiada niong ba hagi babun ki dokumen. La pensiong nia ba uput usam jong ka United Khasi Jantia District Council. Uput usam jong ka State Meghalaya. Kalong kat kum ka parat 20 jong ka siksidel. Ka jingkli kalong hato ki himajungi ki donne em ki evidence proof. Banong bagit hi di jaka jungi. Abang idon ini akan political kan position. Henry habangilai ka platform jong ka Supreme Court kan call ye ki evidence. Barhang tanah hangin proof. Tanong ipi imat nyahap ban perkhat ka jiri ba kandiru. Dia kumangaong we are very much on the job. Bandu som homework shwa bangin le namar hajing pet jungi la kata pus ngam ngila bansom dan bok bangi kendu yakini ki kes mo menshwa rang ba snong menta sak nyot ka district council court ka jongi sak nyot ka ikhtiar ka jongi dari Supreme Court ni sorbai te ka bomot ni sorbai bagi bun ki area la ngilai sa Supreme Court ka chulong nang kampan le homework pa ya gini bat kini ki cases ka bakal ka jingi mi jong ka diga order hausnya marjar pulai kadi-kadi ka daubak ka batun bu yang ia hagi jing ya. Ka order jung ka Meghalaya High Court. Khatnya tadi benai ba arjar pulai. Ka ba laong ba wat itu ki notification. Ki ba aibor ya ka District Council Court ka jongi. Kim narkam syu. Ka ba hanaban pentri kam bi ka yeng ka ni ka jong ka Meghalaya. Meghalaya Judicial Service Rule arjan. Denre ngomong vi hadin ba mi kan ko order untuk kes syu. Bukan singi. Tengi sukya ba kum ka isi abaga syakta hangi in haban mare urut setai. Tengi sutunat ba tang khandiat hadin ba ngilai setai. Ilayo e kane ka order. Kumakan osin ka pila. Dia jing tang only one hearing yoste. Tang season hearing yoste. Nomor ba ibu yau eki hasareu balong very well versed hajing de berkas siksidel. Barka bang sutunan tolong ba. Babun ki lawyer. Ki akim ai jingkerman ni kan ka case bandit sate. Kai ka daw kolong ba. Ubasha victim hang ni udi accused commercial. Hajing siya kat kum ka di bandai accused siya Supreme Court. Ngatai bistu ya kata. Tenrengi isi mekanik stan. Kamut ba tang ko pasan bolong accused bolong victim ni. Ngiru lada peniap ya ki notification ki bala isu sang. Ngiru isu pengidi ki victim. Tanah ngilek be satai. Dagawi galanti. Tanah isu terat ang ni ban ong ba ka Supreme Court ka ong ba. Ka paragraf palai pusau palai pralasti. Kamu lai bor biang hadis musul. Kan bahagi jadi accused pada kamu kata kim address yang ni. Kun haban ya dan baka adenti kepada. Kata di beautiful ruling jongga Supreme Court. Yang ini don kam ya ki bakum kini ki rai bangin sutu khandiat ya ka norim jongga district council. It seem babar of ki provision haga six dal giri are so powerful. Tang bangim nang ban use ya ki boros kata. Kalau tik ba mga manore PI kan no katiar how nu priu ubom nang ban operate ya ka. It become useless. Hingi sutanat pada kajite lang jong ka isi. Legal advisor jongi, astan legal advisor jongi bengkat pun kayai. Maka bukut ngasngo ba ka collective responsibility, collective hard work. Yuan rayu so da ka benta pan protect. Kapas ngutanat menta kalong kayang biang. Ka bishar adi ka jongi. Ngating ba ka bishar kam resu ka jongi.
ngatai pisu tu ye kan bu yang ya ka jingma i shnong jongi i raj jongi i kur jongi i dong jongi i ri kenti jongi i ri raj jongi hang no min le ni mentah habak yang biang gini mas ngo ban ong ba ka de sha ka jing nang pen ko bor shu shu yang ni leng bagi order jong sebut kal kumki provision juga 6